ukugubha-ke lusuku lwebantfwana i-World's Largest Lesson. Indvuna yetemfundvo Phineas Makakula ithi-ke kumcoka kutsi-ke bantfwana babeke nekudla lokwanele bangaphatfwa yindlala. Sinembiko. Nalonyaka libe lakangwane libe ingcenye yemave lagubhela usuku lwabantwana i-World's Largest Lesson. Kulandzela kwethulwa kwemigomo yentfutfuko lekhonsako emave emhlaba wonke enta imikhankaso njalo ngeminyaka ngenhloso yekucecesha abantwana ngemigomo yentfutfuko lekhonsako kanye nekwenta siciniseko ukuthi iyalandzelwa. Umcimbi walonyaka ukhulumisa umgomo wesibili lothi bantfu ababe nekudla lokwanele akube bete umuntfu lophatfwa indlala ikakhulukati bantfwana kude batawuhlale baphilile ngetemphilo. Litiko letemfundvo lente siciniseko ukuthi tikolo letingemashumi kuto tonkhe tifundza takuleli tiba yingcenye yalo msebenti. Kantsi-ke kulo mcimbi kube khona kwetfulwa kwetinkhondlo, tikeshi, umculo, tinkhulumo letetfule bantfwana besikolwa kanye nalokunye lokunyenti. Indvuna yetemfundvo Phineas Makakula ithi bantfwana besikolwa kulamanye emave bakhutsatekile futsi-ke sebacalile kwenta umehluko etikolweni tabo kanye nasemimangweni. Ngako-ke unxusa nalabanye bantfwana betikolwa lapha eveni ukuthi nabo bende njalo. Sithi-ke kulo mgomo lomkhulu bonke bantfwana abakuthole kudla etikoleni kokuqala lokho. Kwesibili siyacela ukuthi batali banake ukuthi abantwana badlane uma basuka emakhaya. Kwesithathu labo labalima lokudla lokuphekwa kulapha etikoleni sisinanabo abakunake kakhulu lokho. Sithi-ke bonke abantwana babe nako kudla ngoba uma balambile bede kudla bakhona ukufundza kahle kungakusihlangane ngalelanga lelikhulu leli. Sidumisa kakhulu tinhlangano takamhlaba kakhulu UNICEF na UNDP indlela labasibambisa ngayo ekutheni labantwana bathole kudla lokufanele lapha etikoleni silapho. Lo melele inhlangano yakamhlaba i-UNICEF Alice Akunga uthi kumfokatisile kuva bantfwana besikolo abathi batawusifaka sandla ekwenteni siciniseko ukuthi bantfwana baphilile ngetemphilo. For the purpose of this event is to get the young people to understand, first of all, the SDGs, and the focus today is on zero hunger. But the main message here is ensuring a nutritional diet for young children, because we know the effect and the impact on young children in terms of nutritional foods. When they are well fed, they can be able to participate more, they are more effective, they are alert, and they can be able to absorb the knowledge that they get in schools. But another deeper message is that our young people are active. They can spread these messages out, both in their own homes, but also in the community. Akunga uthi inhlangano i-UNICEF itawuchubeka isekele live lakangwane kwenta siciniseko ukuthi bantfwana babe nelikusasa lelikhonsako. Etindzabeni kubeka Lungelele Makakula nasimuva Shongwe eSpine Lodge. Indvuna yetemabhizinisi Jabulani Mabuza ithi-ke akusiko nani melula kuba ngensomabhizinisi kodwa-ke lokuhle ngako kuthi-ke kusheshe ukufikise emaphusheni akho. Indvuna beyikhuluma-ke emcimbini wekuklomelisa bosomabhizinisi etifundzeni Entrepreneur of the Year Awards lobanjelwe-ke esiteki. Sinembiko. Litiko letemabhizinisi lasungula umcimbi wekuklomelisa abosomabhizinisi labancane ema-Entrepreneur of the Year Awards ngeminyaka wa-2002 ngenhloso yekukhutsata umoya webhizinisi kubosomabhizinisi labancane. Kule minyaka leli-15 lo mcimbi ukhomba ukuthi uyathuthuka hhayi ngenombolo yabosomabhizinisi labafaka ticelo kodwa netinhlobonhlobo temabhizinisi letiungenelako lo mchudzelano. Umchudzelwano wetifundza sawuvele ucalile, kantsi-ke ucale esifundzeni saselubonjeni lapho kuhlonyeliswe bosomabhizinisi labancane bakulesifundza labahambe imbili etinhlangothini letehlukene letifaka ekhatsi Best Street Vendor, Best Handicrafts kanye neletinye letinyenti. Indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana Jabulani Mabuza ithi inhloso yalo mchudzelwano wasetifundzeni kucucutela umoya wokucucelana emkhatsini wabosomabhizinisi. Kuhle kuba ngisomabhizinisi. Kuhle kuba ngisomabhizinisi ikakhulukati ngoba kusheshe kukufikise emaphupheni akho.
liqiniso kuhle nekucashwa kepha kucasha kubhadala kancane kunekucasha mehluko nje ufika ube lapho lokho ukuthi na ucashiwe balandzela igazethi bacashe bahlola nje igazethi bakhanze ukuthi wo igazethi ithi sisebentile ngisentisa ukuthi kufanele ngisiholele kanje bese ke sebathi ke nangaba bengedudlwana inhlanhla labanye bavele bakubeke khona lapho nje lomnyeka akubeke ngedudlwanyana kuye ngekuya ke ukuthi ukubeka kuphi kanti nangabe unale business nguwe lo lobuka le gazethi ngokuthi ithi angibaholele kanjani. Umphathi wenkampani iSetco Darrington Matiwane uthi kuyamfokotisa kubona lo msebenzi uba imphumelelo njalo ngeminyaka. The competition has to be at regional level because the game plan is different in the regions. From weather, in Shiselweni, we will be dominated by agro businesses because the weather is conducive for agriculture there. Equally, in Babani, it will be different industries and Matsapa. Hence our decision to do this. But having said that, we were equally concerned as well because when you go to the regions, it now requires a different plan altogether in terms of sponsorships. Kanti ke somabhizinisi lohambe imbili kulesifundza noNkululeko Zwane lonebhizinisi yendzawo lapho kuthengiswa kudla esiphofaneni i-restaurant uthi ujabule kakhulu ukuthi utawucudzelana nalabanye basomabhizinisi bakuletinye tifundza. Nokuthi sibe motivated ngokuthi siphume sathi ukuthi kwendekani ngaphandle nokuthi that's what impact we have la ngaphandle nje. Ngiyajabula, I'm excited ukuthi ngizobona i-challenge. No, akusiko kwekucala, but kwekucala for me since I was at school, lokho ngibuyile ke sengifull on the business. Kanti ke lokuhlonyeliswa kwabosomabhizinisi kutawuchubekela esifundzeni saseChiselweni ngalesine kuleli viki. Kuchubekeleka amanzini evikini lelitako kuyophetha esifundzeni sakaHoho. Edindzabeni kubika lungelele eMakakula nasibuva Shongwe eSteki. Lijaji lenkantolo lenkulu mbutfo mamba lemgwebe iminyaka leyimfica abhadla ejele Sibusiso ngangenyoni Maziya kulandzela kuthi noma ilandzela kulahlwa licala lekubulala Mangena Makakula sinembiko. Uma ihlala inkantolo lenkulu ngemsombuluko lijaji mbutfo mamba ligwebe Sibusiso ngangenyoni Maziya iminyaka leyimfica abhadla ejele ngenxa yekubulala Mangena Makakula mhla 17 enyangeni yeLweti ngeminyaka wa 2012. Ngekusho kwebufakazi lobuthuliwe enkantolo nguGaddafi Matimakhulu uthi kwathi ekseni ngalomhla 17 enyangeni yeLweti ngeminyaka wa 2012 wathola sidumbu semufu silele phansi kani abengcono ngetulo. Uvetile ke inkantolo ukuthi watama kubuka ngangenyoni njengoba bebahlala bobabili nemufi kulendlu kepha ke akamtfolanga. Uthi umufi abubonakala ukuthi unetimpawu tekushaywa kamatima wonke umtimba. Lokho basimanga ke ukuthi timpahla takhe lona lobeko licala bese tithutsiwe kulendlu. Kani Francis Thole naye lothule bufakazi enkantolo uchazile ukuthi ngayitolo mhla 16 enyangeni yeLweti ngayo iminyaka wa 2012 umufi nembekacala bacabana bawulitisana bathuka kakhulu ke nabavuka ekseni bamthola asaphangalele. Lijaji mbutfo mamba libe selimgweba iminyaka leyimfica abhadla ejele nganono ngalelicala lekubulala. 70 TV ngilintini Gule ngisenkantolo lenkulu.